Idemo na uf. Uf, okej. Jel treba dok jedemo da govorimo uf. Ali ja sve vreme govorim okej. Zvučim kao Boban Rajević na roller coasteru. Okej. Kad bi danas morao da napiš neki news naslov o narodnom poglavlju svog života, Čekaj, polila sam se. Ne mogu da sad izmislim naslov i da me kako bi glasio? Ovo je baš dosta jako. Sad krećemo u ona glupa pitanja. Pa kako glupa pitanje, drugarice smisli naslov budućnosti svog života, ali satirični fazon. Pa kako to lako? Pa to je teško i da smo okej. Da smo trezni, da smo normalni. Imam osjećaj, sve tako... Kao možeš da nosiš kući tu krpu. Kao nosi svoje sline.